Gde ste bili ljudi? Dobar dan, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas ću da vam pokažem kako da sve igrice koje se na Google Playu plaćaju instalirate besplatno. Znači odite na vaš pretraživač, meni trenutno koči. Trebalo bi da uđe. I kucate Google Play. Google Play. Ne. Pogrešna stranica, evo ga. I kucate koju igricu hoćete. Evo ja ću Minecraft Pocket Edition. I kad ga nađete, kliknete levi klik i vidite ovo. Od kom pa dalje kopirate. Odete na drugu stranicu i kucate APK Downloader. Link ćete imati u deskripciji ovog sajta. Samo da uđe. Evo ga, ušlo je. I samo levi klik naravno. Nema potrebe to da vam objašnjavam. Generate download link. Ne, zapravo nemojte, nego prvo prekopirajte onaj link koji ste malo prekopirali. Ovdje ga nalepite i tek onda generate download link. Access to Google Play Store. Nisam lepo prekopirao, morate... Ja sam prekopirao samo OM. Tako da iz početka. I paste. Ako vam neće samo reloadat stranicu. Paste. I generate download link. Sačekate malo i click here to download. Pa onda link. I kada se instalira, vi samo povežete vaš tablet ili telefon i prebacite. A ja se nadam da sam vam pomogao. Ako jesam, ostavite like. I ako vam se svidio video, ostavite like i subscribe. Ako vam nešto nije bilo jasno, naravno napišite u komentarima. Ako nađem rješenje, tome snimit ću neki video. Ako je nešto kratko, jer i nema potrebe da snimam video, objasnit ću vam u komentarima. Tako da, ja se nadam da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećima. Ćao!